กลุ่มนี้ลุงอินตางตูรินกด judgment อพวงRahul Gandhi hi wayanat parliamentary constituency Kerala MP om Chin Khania Sara dan secretary yang hobi kalah dan head ahianin kalabat te kokhan kan media lamte kalam vela khanan lo vet zoka voin kan press conference kan ngai poi mo khopa zoram mi pui hian min fiat pui se kan tua heta banner taran hian Rahul Gandhi hi tan pui ngaya ake somdan kha chu nang ni chon ke ni ai min phet te songa kin khor thleng pen zonga atang pui thu chuan chief judicial magistrate Surat Gujarat state ami hian MP Rahul Gandhi hi ni som ni le pathum khanin a case defamation case awangin kum ni lungin tang turin court judgment apuanga Rahul Gandhi hi wayanat parliamentary constituency Kerala MP om Chin Khania tuna chon MP ani to lowa tin ko tina judgment an puan atang adakar somni palithungin parliamentary secretariat khanin MP ni na tangin an ban hal boka chu akhes om da tang pui chu ania heta hian nang ni press meet hena kan soi du chu Rahul Gandhi hi chan pui angaya party thil ngor po hin ni loving kan pria tuna hian Hindu tua anti Hindu lalram buat sain BJP chuan aman thela BJP party anga ani angau ngawazom du chia lo te po neda kan ti te mi khang NPP kan ti te khatiang mi te khalin an thok khowa notice a phei chuan chu tiang chuan an thok deuh vek zoka chu wangin India ram hi democracy mi pui ro rel na thak tak om thei se kan dua hei hi mi tu pai na kan du vek ania tin tun ma congress un lai te zalen taka sa ko hang ten ma li sa ko idan mang ranga zalen taka kan pathian kan biak he dan trin te ka voina hian a chep chho tia la heng hi ke fil ngai lovin nang ni chu journalist India ngin a thesian tu vek India voina kan din bun hi a hlaw mani mi mal takin Rahul Gandhi hi ama mi mal te hianin an be ani lova engwang nge Rahul Gandhi hi be ani zok le Rahul Gandhi hian enge sual chu atuma engdin hunat ding nge ni tu ta nge din ti awanga voina hian ke ni chuan kan tran chatani ti hi kan sway ni poi mo kan kia tin party ang zong po hian Mizoram mi pui hian min long ngai sak lo se kan du maya kan fiat the wangin
India rama chuan kan Prime Minister zom tak Narendra Modi chu a sarkar nen Hindu sakwa promote atumna awang tele kong thangin an han beilo lawa Mamta Banerjee West Bengal kan Chief Minister te poin an beilo lawa masengin an mani tana laom tu sarkar khanin remchang asiam sak zel awangin an ngoi deuh ta thiapa beingam hian on to lo ani beingam anom talawa thudi awanga dingam le democracy awanga dingam sakha zalen awanga dingam hi wena hian Rahul Gandhi deuh chau hi lo ni ta ani hi tuna lungina kumni tang turin defamation case awangin adin hun tuna au mekani chu tiang te ani awang chuan ani hi party ang chuan keli jo kan han tan pui phota mase Mizoram mit pui te abigin ko khan te po hianin Rahul Gandhi President Lui AICC President Lui ani lang nilavin enge aswal meka enghinge a champion pui awang zok te po hian mizo mi pui hian voina kan din huna hian hetianga thu nei na cheleka thu nei na mangrem changa kum ni lungin tang tur le member of parliament ani na hanri sak tak mai hi ke ni chuan India ram hi mi pui ro rel na ram ani na hi kan ter thong ta nem ti hau thon na te poi kan nei ni chu wangin voina hian kan journalism tak tak te hemi chung chang thu hi kan puang tua nang ni point min lo kuan sak turin kan nge chewa ri chela ka soi khan kan soi non le lo nga in chin chia thong mai the ya Gujarat Surat Khwa Chief Judicial Magistrate chuan defamation case Rahul Gandhi hi Karmasa Khan ni somdi le pania hei hi kum ni tang turin thu chua court thu judgment siama an siama tanga dar kar somdi pali chungin MP ni na li sak ani boka chu tiang chu mi an dik lo na nia fiat an soi sel ngam lo ang tura kan ramang kalta hi kan du zong soi thei kan ni na wang hian hau sa chau ni lo po la po nianga khoi muna po nianga kan ram ta na tha nia kan fiat soi thei tura kan freedom of speech kan nei te hi nang ni journalist tan phei chuan a poi mo mai chan chin bu en kol na te po in du zong ram thazok kan nei the na tura ta na hu na sarkar soi sel te po minister te po nian MLA te po niang chung ang chu tu na hian ti thain kan om ta tlat maya hi voina ta han buan per chu ani anh em mà rõ nó theo em rõ nó cả lòng lên đó là Home Minister Amit Shah Khan Pohan disqualification Home Minister Amit Shah Pohan disqualification chan kha nge court ruling kha ngat nge appeal mai lo ati lai le heta Supreme Court Justice K.M. Joseph Khan provision of automatic disqualification of lawmaker is drastic ati lai in ngat nge tu thela rahula conviction hi appeal ani lo chan appeal la du lo ni ang su appeal nge tu ti
mandatory om lawa ama zalen la ni api la du lawa ni mi pui ta na tat lung in tan hi athang pon yang api la kha tu la ti lawa ni che ka api lawa ni ka chin du thu thu nin soi to ka ma se ngi na api lawa ni Congress point to nine American Day for Hadina NC Tuama India Ram Thoi Ho to Pura Vega to talk Man how on real party real way of more again say not to athalo re no emergency Indian kan diu kunan puanga namen lawin in thara po kan tla athalo ti ka kan zir to a kan sarkar le po kan ka ti zongin congress ka ache tamia lawani ka ti zong kan chon kan ti lo kan ti a athalo ti kan thia kan ti le tangai lawan ka oi te kan et lo ka la ka appeal lo ti ka achen khan ya tinge Supreme Court 24 over chunga khanin ti lo ti te ko ka oma he chu session court kha chu district court ka le nga ya district court Supreme Court angin 24 over in hong lo ba pakhat na panina an appeal lo na chan bela ka te chu an motive ka expose an nu ni BJP sarkar ta hin na kila ka piang changa as trial him speed lightning speed in an tiani khalai kha BJP in court ka an influence an engem enge I intention ti expose pat an du ni emergency hum lai ka kan du lo ka an ti le ang boka ka expose kan du ni tuna am registered ka district court district judge promotion po an hang kai hal ti khan ya khang theng khan ani biwat zo ta mi India na mai judiciary yan zamin na om talomi ti na ti po khan ya ma ka national news lama chani lo ena nga ka hiam lo chan tu hi adu lo pa kha po ti mai promotion da dong ma ti ni ka pil lo chun ya BJP le Prime Minister Narendra Modi ate an khosak dan sum dong hausa adani te ne na an saman in phier ber bom dana hi Rahul Gandhi hi anin khovel thia ta pon chota ka chuan an zak noya de ka azan ti em mai ni hetiang che hen Mizoram apo mani lo ka kan thil ton khak angai to chho thein ka ria pura duwa ma chu MNF in house chu ale house bona an ngam ngang lawa tu sai ko ale engkima chu wangin timwal phon tuma an MLA som pani ten kan sia dang khan speaker ne nan he kam chuan speaker chuan in an hek na chu lo ngai to a MLA di na tang khana disqualify ta ni ka chuan kuna local by election an oma khating anga tiklo tak maya disqualify ni ka mi pui khongai a lo red link ta chat maya chuan ro pui takin aron le ta ni ka hetiang de hian tuma kan hil ton me ka po hi Rahul Gandhi po hi an hu phura an thil ti dik lo khaber khata puang ngam ema wang hian timbol phodan an ngai tua an disqualify a bangla so san durin an ti boka amaro chu hun lo kalanga kan seita kang khan pudal do ma chu ro pui ta ka lo le liang khan pura hulgan dia hi India politics a ro pui ta ka a lo le na tur chan san pe mun cho ti te poi angai to thei omin ka re chu chu ka ron sei be no ka local government in the Mola
to see it. Ko dina khati ama atia ke ma ko dina shena tin so kai MP ni na jaga is qualified thei na kha session ko khana ni session ko tin disqualify na nei lawa ma sen lungin tang ani na khan convicted person ani na khanin parliamentary secretariat khan disqualify ni automatic chu ka phungania tin Rahul Gandhi alo kir le lam pangkha kan han soi thenga khai poi bo sok chu voina hian he kan sarkar India ra kan sarkar diklo na soi ngam hi kan mamon chu wangin ani hi congress kherlo poi party dang poi na he mi chung chang a he chon mi pui ro rel na democracy le free speech itiam kan freedom of speech kan nei thena turata ra Rahul Gandhi hi mi dang po hinan support ve hi kan dum ani kan nge na ni Rahul Gandhi case mai po anin kan phelo ke ni chuan India ram case ani Sir, do you think this will okay? Defamation he contributed to IPC 499 na Australia. To defamation na joan boy khalai bera to public servant politician mo office में government servant non dikha to dignia an conduct anum dana kha constitution and to defamation exception on tani prime minister and diglo dikha Rahul Gandhi dan loram le on tani di joan exception number 1 number 2 number 3 on tani tata chuan ani ta ka chuan Rahul Gandhi hian fair trial an nei no ani tin tuna control om tur chu Rahul Gandhi at the level me point so ka an sei sela da pra som ni poli chu disqualified an nei chuan kini common hole mi da ho hian enge kan sei be ngam dong ti lai ka ngai chuan Rahul Gandhi hi BJP ho parliament a dak ve the no dure siam char siam tum tok din ani a thu sei kha thre du ko lad ne kan ta ka an trial na Gujarat an dei me criminal defamation case by my common citizen to the set one also in a place of occurrence and try to know that the American what with Amit Saleh Modi to Gujarati India to when Gujarat Asura and Ramu to Ginan Laluda unconfigured Ramu to within 24 hours head the parliament secretary hello this will file a Natari to one BJP here to Naya Rahul Gandhi Bharat Joro Yatra the India Pukui Afghan Africa nakum April time and then all palantir hawa Rahul Gandhi kan si to de do karne chu Mizoram me kuitan Christian lo ngat ko chu kanrama hian BJP hian tumbar chu Hindu bwania India ram hi Hindu ram alenia chu miste patan chuan Rahul Gandhi ate Christian tele minority support ho kha kanche minti je kha angai ni chu BJP ramu tu bin ami ko mak ma affair lo fair justice a deliver po koi jula dilabin aram kitane a shebna hi gar shetu jo 400 IPC 500 so a maximum of 2 years kan an shemani 2 years han shem tu chan kha ngeo Modi di bingo pute hi an do se puan de kan pui asin me an ni me ya go tinan tuna po kan se he chang te ga ta vizoro ta chang te she da chang te ho chong theta bui dia chi ko da ka ne na po thal om lo tu 2 years imprisonment and dia tu chak om lo ni chu ba ya na ju BJP na Rahul Gandhi ji to da na liu din na ni ka se lo ve lo ni Chelsea swala bun thamia padela te anisia okay kan da ka azire tik samsung ta khan ilawa Gujarat de sekitu khamia ko khani beile thega Bele thena ka tamnu tu ka tu ne affair trial ne lo kan putel se khan Rahul Gandhi India me kuitu lo mai ro ke ni ang level ko na kan so ni chuan ti he min ti duwa chu har tin message ka me kuit ne message ka
ala thang to lo ba ngai ma bile do me te a limitation khala kam tu a bile do lo ti ala ni lo 24 hours su chuan Gujarat Surat court decision kha Delhi lo implement the ka me chu wangen fair trial om lo ni BJP here Rahul Gandhi hi parliament a fail ti lan lo atu chimri political vedanta ni ti kha chen ka ni chu mizo ka ka khe tu lo chu Rahul Gandhi te level पर BJP सरकार से सेमन लोनी चुमन मिजोरम BJP के एंगा मो ये स्कूल है ला तितुरो मते रो तिता सेला मिजोरम फादो से सेमन वाला जेंसा खला बोरो खानो दा छोटा ने बागे हला यो बोले न लागे अटेंडिंग का कल दाना का चियन फकत पॉलिटिका करन सेलो ole toi te kan soi velok hei hi serious de umainia modi hian he democracy ram lian ber khovel ram lian ber hi tuna chuan dictator type in a from chho meka adu adapa adu reita chutiang chuan akal chho pui meka voini hian ma soi selna dewa piang chu a chui zuya a bei zuya am admi party ne mo khoi pon ro se trong ngam lo tur hian ati chho zelani chu wangin tuna hian Rahul Gandhi po kan thebek do a case nei chante voini hian political vendetta athenga aphubala thei namma sabera lani chumeni wang chuan ni somthum chung hun pe kani a kot sang zo ka kal do le do appeal don le don achu tuna hian India ram mi puite hi zirti rangai ni modi ril ruput mangle athil ti dan he democracy pong swal dan hi mi pui khriat ti rangaya tuna hian chu ti chome kani voine hian kan president som takin somang chau khan hi kan inzirtir na satangai India rama hian tuna hian BJP sarkar state som le pakhatan neya athopui tenen hianin athopui dang pangan loma avain som prukani chu wangin escular state hi escular ram hi sakho zalen naram hi sakho zalen naram ni mia lowa tuna hian parliament an tamdan tangku chan anti thei chan to state khang an lo pompui tur assembly an lo pompui tu tur engamo za thin lamamo a chumini wang chuan thiam takin clear ule thil dang development te mangin min ron suwa samme kani chu wangin ati da na hi fing takania voi khata min buan ud lo at ama hi in thuru chung si trong chuak du mi si lovin tu te mo trong tira tu te mo bei tira nat takin ron slom chho thina notice Christian ram zong min la toni chu phai lam chan chin du apa manin than zo lok a khanan soi voini hian ke ni hindui mai tur kan ni to lo Mizoram chia hi Christian state alak ni on chunani chu wang chuan in hei zoi muang arama zau zela hetia zela ni chuan ke ni hi tun ma Europe ram thil theng angkha Italia thil theng angkha a theng ve theini chu wangin hei hi kan aware ma sakangai kan khian ma sakangai tuna Rahul Gandhi a thiam lo an chan tira case rip takan pek na thanga thil local chho hei hianin kan mit naute hi hong sela he thil local zel tur hi democracy pom suan na hi kal zel to lo sela ti top ni sela India ram hovela democracy lian ber hi democracy ram lian ber ni zel se sa kho pakhat in obetir tumna hetiang hi lo sela mani loka uniform civil code po khani kan aron dek chho char aron dek zela atira kan riak dana thlir renga kan riak nat lo deu chon akal huai tel tiala chulai chu voinia hian he Rahul Gandhi a thiam lo an chan tir na hian kan zirangai ni ti voinia hian ram mi puite tin kan newsman zon tak te kan an hriat tir du bok chon Sama lojot ya, tu lakhan ni ramu lakhan, lokla orang kampung lakhan dah in conviction lah di khan in 30 days kah, pay kah, berapa ni dah. Tu lakhan ni kumpicu, jel tam tu lah convict ni dah. Kumpi ni kecuali next
Lok Sabha Paul ka ay contest ay doon na dita. Tuna kanin Modi Sarkar chuan a conspire ni ang kanin allegation ni Luxia. Kaka legal niya challenge ani lo chuanin kami conviction ka stay ani lo chuanin Lok Sabha election ka a contest ay doon kalay na ka ending eh congressional ala into. At yun na doon na press conference dahil hatilaya public address sa Modi Sarkar ka accuse public with ka kakana to kay doon ni inay ka kay ending legal niya mala redan into di ka chat ay mo legal til adan lam til ka chu ke ni sei ve pa kan lawa kuta Supreme Court ukil thok pui te pon le atulan ti da ni man la tu ra ngai la ma se voi na kan fiat chin chu appeal lo ti kha kan fia kan fiat pa chin chu lo ni la tang don ti kan fia eng tin nghe nieng na kuma som ni palia insanan don sia tu ta chun ama khan aron contest man don silo ti ka chu ke ni chok kan ngai to la voi na kan ngai to la ni ngai to po nia kan phiat chu India ram hi din hun la oma om ta heta hian mi pui ro rel na hi adir thong chan chawa sa ko zalen na po hi uniform civil code kan ti UCC kan ti ang atang te po hian aron chauzel chuan Italy rama Mussolini etena dictatorship nei turan on bei choda te Germania Hitler atena dictatorship ten on nei chau nang hi kan ang tranem abi puitan hian zalen na hi kan nei lo tial la zalen na po thil soi thei lo na thil thu dik po soi ngam lo na tur le kan ko rin na thang nei te na kan rin la nga kan pathian kan biak thei na kong tur te po hi ala dang ping do nem ti hi ke ni mi zo bi ka phei chuan in thil khiat angaya voin hilang mani pangin kan ngen na ani zona pakhat Rahul Gandhi khan kami tu sun suza tu pha ka choi don lo ti kha at lai khan sabakara hing kha lam te chone kha sabakara hing lam te la khan Maharashtra Congress le an thopui Udev Thackeray te ta khan enge hing lam te kha anom don lo te lun le thati chunga hing lam te kha enge om zia niang ni Rahul ta nian ama kha ai ko niam na ani thei mai ama Rahul te kan zo lo chang kan ra bi kalaya kan put kan sei to a voina kan tumber job chu nang ni poin cheve anga maximum sentence in India chun rarest of real case a chapane tuna defame ani na chan ka case of slender and mai case of slender maximum punishment pek na tu ka aum lo ani dikcha se chu apek the ni ma se rarest of real ani lo ani slender case in 2 years imprisonment convict India in record a lo lo ani 2 years and tina changka disqualification na qualified thina khati ang jong expose ka kan tu an tum bera ne ba kan ho tu te poina hen appear hi an man mo lo ani poi mo ber jo ka chu democracy in a democratic essence value losing money hemi expose kan ni lo chun restructure ni lo preserve kan ni lo chun Rahul te me po hi tang ni thei chun mamata te ke ni to say lo party India regional party len de wa ko an che thei lo ni hemi expose a government tilti dik lo expose a democratic government a chun opposition party ti tu ber ania ti hi kan tum ber chani ti ka sei le ni
Hemi case Rahul Gandhi conviction about here Congress prospect he abi tali Mizoram ang hong nimringen India ramang home abi tali Mizoram he home ani hi với là po nang đi in voi te nè na kanan ko ru prup teu po hi ngom chu ni la bok lo mi so la la ya ini orang ko ngan state tang Congress so dia nanti so zel Voi na rolling kan tibek. India rampung pu ya state zong zong a với nang hi press conference state level an nei veka ke ni point kan nei ya India ram hi tin hun la oma ni democracy hi ader thong ani freedom of speech hi ader thong ani kan tia ke ni chuan chu nang ni te na kan in kom cham berani kan lo me